ngitatoa asama bati aliaje chigeche merongibire na isaro na isatoa mbabwate tile provels alia au oriental elegantal versatile grows na buigo na versatile mat MRM ni kubabwate lifestyle ayuago chana roman jinko na buigo web design mbabwate ligani kabwate chikala bunabone lia chako gray brick red tile red maroon sky blue na buigo na green ubutambe gwe mabwate liga niko bokolengana amo nukuganya gwe customer mbabwate bintu bindi buigo ebyo ochikunyara kabo gutumika chinga gicho gwakeranya mabwate liga ase nyumba yao tutari rero ase Uhuru MRM showroom onyare kabo gukwerera amabwate yu akomenya sigika ayo gucanye warrant na buigo ayo orakoberwa ikasure asubwango edukenyega ya Uhuru Superstores igiye gutoka se enyumba ya Uhuru Complex imiyumucyo y'ubusongo iyo irangene duka ya Safaricom buigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers iyo ire angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simgwetera se namba chabo 0111161500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Aha. Kwa hiyo umeamua kuumwaga mchele kwenye kuku wengi. Mbona mimi na yako siyasemi? Mwanaume gani wewe? Kutwa kujilizaliza. Sehemu ya kulia mimi, unalia wewe. Ukirudi nyumbani, unalala tu. Haujali mwenzako nimekula, nimeshiba au nina njaa. Au niwaambie watu kama mchezaji majeruhi. Kwa mwezi unacheza mara moja tu. Niache! Dada, maneno unayamwaga hayo. Niache. Wewe umeamua kuyamwaga. Kuanzia leo watu wote na irire pia mwancho muligire getembe television karibu sana ase kionga chinsa ikomi chabono maragoba ekero amange agenderete anene mono kurwa eiga ase county ya Kisii nekero bono litukuria rero abarai au banyare gusangiririkana ase bungeri ya South Mugirango ekero babwate umuchango ogosira egati ya abaria bakanetie ogokonyo ase nsemo ye biashara na boigo amanganande amange karibu sana irinde nyare ukomanya yo negatia ya ndamange aiga ase ekionga chinsa ikomi chabono maragoba chinguru kwa Matilda Obaigwa nakora ase studio kabire etukubatirana nere Mike Wisdom karibu sana irinde tinyaro cha kostanga naye asinjira ere ya vene kigima mwancho murigirira ase chinsa mecho cha South Mugirango ase egeti ekose stadium emanyekanete buna etago ni gobono umukonyo bomurai wense umuske kidure kindiki anyarakora yega obogo changira abamenyi bechinse mecho balia baganeti ogosirwa au anamono bali abonchoreria abakabake abale ase ebihombe kosobonchoreria abwa boda boda naboigo ebihombe obo baligeti ogosirwa asinjira yokoewa chipesa banyare kogendereria amangana abo korende omosike kidure kindiki ekero arenge asumoigo yo nigo anyara goteba buna ono serikali ya Kenya Kwanza nigo erigeti konekia wikirania amagendero naboigo chira ya betege kolera abakenya naboigo koenekia buna yanyare gotuguterare siasa nonye abarai bande bagendete koenekia gusegwikirania siasa entindi gose siasa embe koro ase chinsemo chinde nigo anyare koraria buna serikali yiga te bwati chinga kicho kwa siasa ase bono. Tumefika hapa leo
ni siku ya maendeleo yetu watu wa South Mugirango, kwa sababu tuko na wanabiashara wengi wadogo wadogo, na hao wanabiashara wangetaka msaada ili waweze kukuza biashara zao, kwa sababu tulisema wakati wa kutafuta kura, kazi ni kazi. Ni kweli si kweli? Si kazi ni kazi? Si ya saluni ni kazi? Si ya mama mboga ni kazi? Si ya bodaboda ni kazi? Ya mkokoteni ni kazi? Si kazi ni kazi? Mboka ni mboka? Si ndio tulisema wakati wa kampeni? Na kwa sababu kazi ile mtu anafanya, haijalishi ni kazi gani, kazi ni kazi. Tukasema hatutafanya vile wanasiasa wengine wanafanya. Wanasiasa wengi wanangojea mpaka siku ya campaign, siku ya kutafuta kura, ndio wanakumbuka kuna mtu anaitwa bodaboda. Wanaenda wananunulia ule mtu ya bodaboda reflector jacket ya shilingi 100. Anamwambia nisindikishe niende mkutano ya siasa. Anampatia reflector, anamsaidia, anapata kura. Akipata kura anapotea, anangojea tena wakati wa uchaguzi yule mwingine. Si ndio watu wengi wanafanya hivyo? Wengine wanatafuta mama mboga, wana siku ya kampeni, siku ya kuomba kura, wanawanunulia apron ya shilingi 70. Wanamvalisha apron mama mboga, wanamwambia nisaidie nipate kura. Mama mboga anamsaidia, huyo mtu akichaguliwa anapotea, anakuja tena siku ya uchaguzi hiyo mwingine. Sisi tumesema hapana. Lazima tutembee na wanabiashara wetu wadogo wadogo safari moja. Tuwasaidie hata kama hakuna kampeni, hakuna uchaguzi, tusimame na hao. Ndio siku ya kampeni ikifika, itakuwa rahisi kuongea mambo ya siasa, kwa sababu kuna kazi tumefanya, kwa sababu kuna vile tumewezesha
Mwancho muligiriria nande gotigara ase bunge yo ya South Mugirango nigo mukonyi bo murai wense umusike kithire kindiki anyare koraria bene una chipara ao ase bunge yo nchichikoba chikorosiwa ekero bono aba contractor bari akonyora abatenenire mirimo barachi kogendera guchiagacha ekiagera bono banyare wakanwa ne serikali nabo igo nigo anyara koenekia una epara ekorwanya bigena igweta gocha matangamano nabo igo epara egoswa ase chinsemo cha Nyamarambe ne chinde chinyinge njichikoba chikorosiwa nabo igo kubekwa chilami eripune nchereyemo yo kogendera gusira obonchoreria ase bunge yo ya South Mugirango county ya Kisii. Wasaidie Kisii, wasaidie nchi yetu. Vile vile barabara nyingi zilikuwa zimekwama kwa sababu ya ile heavy lifting ya kuinua uchumi tulikuwa nayo, lakini kwa sababu sasa uchumi umeanza kuonyesha dalili ya kudhibitika, niko hapa Kisii kutangaza ya kwamba barabara zote ambazo zilikuwa zimekwama tutazikwamua, tutazijenga na tutazikamilisha. Iko already mahali, kwa sababu barabara ni nyingi hapa Kisii na time imeenda, nataka kumalizia. Iko barabara ambayo contractor amerudi, alikuwa ametoroka kwa sababu pesa yake ilikuwa imechelewa, kwa hiyo sababu ambayo nimewaeleza. Barabara ya Nyabigene kwenda Nyamarambe 23 kilometers 880 million. Contractor amerudi kwa sababu amelipwa ile kazi, na kama hajafika ako njiani, kwa sababu most contractors walituambia wakati kunanyesha tungengojea kukauke kidogo. Amefika ama hajafika? Amefika bado? Kama hajafika, amefika mheshimiwa? Ya, kama amefika sawa, kama hajafika atafika. Amelipwa deni yake na ameamrishwa akamilishe hiyo barabara. Vile vile Nyabigena, Matangamano, Esaka, Nyamarambe 10 kilometers 532 million. Pia hiyo tutaishughulikia. Iko Kamagambo kwenda mpaka Kenyenya, pia hiyo kilomita 10 800 million. Pia tumerejesha contractor. Mahali tumewachwa, na hiyo ndio message ule vijana walikuwa wanaongea hapa. Najua hapa kuna barabara ambayo ni muhimu. Mwancho borigirire na nsemo ya barai kura ase orugungurwa gusi apubanyara wekirana ase omoyegoyo bakurawa no mojumbe bwechinsemecho moske Silvanas Osoro na barabo mbabwate ayo barenge gusanga na egati ya bari banyara gusanga ebirengereri byabo ngamo no wakilishi wa basubati kura ase county ya Kisii na boigo oria wa basubati kura ase county ya Nyamira moske Jerusha Momanyi na boigo moske Donya Doris ekirobono banyara goteba nigo bagokora nigo barachi gotemba kigima usira serikali yerituko nabo igo kwenekia una banyare konyora amagendero kurwa ase serikali enene nabo igo nigo banyara kumonchia chinkwana chae umusike Rigathi Gachagua ekero anyarte goteba buna ase obochorio bonene boribosio nigo amabe arachi kwenekiwa nekero baboririe umugusi no monto oganetie obotoereru nabo igo omorembe chingaki chonsi. Sisi kama jamii ya Mkisii tunataka amani, because we are spread all over. Tuko hapa Migori, tuko Nyanza mzima, tuko Rift Valley, tuko Central. Ukianza kutuomea maneno ya vita, ukienda Thika kuna Kisii ndogo, ukienda Uasin Gishu kuna Keroka village, ukienda hapa Kisumu Nyamasaria ni sisi. Honestly, ukienda Nyahururu kuna Kisii ndogo, ukienda Nanyuki wa Kisii wamejaa. Alafu tuambie 2027 kutakuwa na vita. Sasa hata mkikasirika na sisi kidogo Kenya tunachaguliwa Minnesota. Wewe. Alafu unakuja kutuambia 2027 watoto wetu wakiwa nje. Shindwe sana. Shetani afanya nini? Shetani afanya nini? Hakutakuwa na vita 2027 kwa sababu wananchi wakiona, kama hapa South Mugirango, wananchi wakiona tao imekuwa lami, wanajua kiongozi wao. Obo maene ekero monto atagete kunywa mabere
nigakogenda atigokama eng'ombe etarabiara mbura nigakokama eng'ombe yabiarire amabere aro agoiteka elinda irara abana baye banywe igo bona amang'ana aya osora abatebiriga adisaitirina goikara abera ase serikali iga South Mugirango monyora amagenderero nsipi goika 2027 nyonyo twasibirie e constituency mbobare igo moroje nganje cherusha mumanyi igo ndabojo gochiko baisiko timbera sosorale nanchengire abantu bane banyamire binto igo ndaite ko batebiga abantu baminto kero monto ogotaka koria serikali onde bwezi igakoria keraso irororo elinda nyore keriare koria omo murori orenge gokwana inga December besuku kwa bantu baitu eria kabere oliga atindete enya sora nywete tama etie kiaokora gasha walikunywa bangi akasema 2027 election kutakuwa na vita hiyo bangi anavuta avute kutoka chini namna hiyo leo umepea usoro zawadi ya barabara umesema unaenda kumuombea mimi ni shule iko hapa barabara na naona umempea 400 million mimi naomba tu 5 million tuweke bohol kwa hii shule 5 million tu si kitu ingine umorochi usoro hiru chansi bono na inche monga anchere ndo mochango no 200,000 mwancho murigiria gotigana nayo ni gobono umugavana bwe county ya Homa Bay omusubati omosike Gladys Owanga na boigo muwaziri bwa mangana yechipara omosike Davis Churchill bono obanyare kuraria abena buna egeti kose stadium ya Homa Bay ni gobono yanyare kwariganirwa aboikirano ase ogochia ko twara gocha kwa koenekia yanyarire gotwara omoyiga omonene bugutingira rituko rya Madaraka Day oyora chikokorekana etariki yamo umutinyu ugatano onarimo ase ichinsemo echo nigobono boigo omugavana yo Muske Wanga anyare kwiraniria serikali yeiga inse yoburai bwayo Muske William Ruto ngambo yamono kiagera yanyare kwikirania amagendero ande amange ase county iyo ya Homa Bay. Our Cabinet Secretary in charge of roads and transport, CS Churchill, together with a large team of his agencies and the Principal Secretary Roads. We're also here with the MP for Rangwe, Honorable Dr. Lilian Gogo. And first of all, I'd really like to thank His Excellency the President for having identified Homa Bay to host this year's Madaraka Day. And coming with that has been a lot of infrastructural improvement under the Ministry of Roads. And I'd like to take this opportunity to thank extremely the CS for Roads, CS Churchill, for the cooperation that he has put and the planning that we have put in together as the leadership of Homa Bay. You have seen us, all the MPs of Homa Bay, going to the office of the minister in Nairobi to meet to discuss and plan the roads, airport, and the port that we are currently seeing in Homa Bay. Thank you, Waziri, so much for your cooperation and for your leadership, together with your team, that you have given to ensure that Homa Bay is actually transforming very fast. We hope that we had said that in 10 years we want to be a city, that we are seeing that coming sooner because of the kind of work mwancho murigereria na korwa ase chinsemo chinde nigobono abaseneta bagenderete kwamirerania kigima na boigo koya mocha wizara iriyo borendi boime unanekero itaranyara kwenekia una chinga chia kosechia mate chia baria banyarete konyora kose kwa masasi goika uko ase chinsemo cha angata barikoi ikotoka ime county ya Narok ngati baranyora bwene bwabo wikira chinga kichiga kurinde ayona yanda mange na bokugendera koyasanga ase chinsemo kose gwetera ase mitandao yaito
yekerero ase gotonyora bunda Getembe TV chinga kichonse ngokorera abo ekionga chinse komicha bono marago banche kuro kwa Matilda Obaiwa na kuro asensemo yebimanyererio nere Wilson Makori na boigo Mike korwa ase studio ya kabere gendera gutigara ase emeroberio ya Getembe TV aneno mono ase omoroberio kubwatia uhekerorano nere Makopio na boigo ongorogo. Eduka ya Womo ya Uhuru Superstores Limited nero eduka cholide ili kubwatuka chirangi cha Crown Paints eyure e company nambe yemo eyo korose chirangi mense yiga ya Kenya. Crown Paints nigo emanyira sokoro isya ebintu biriya bikomanya seka ngo kwanira chirangi ejo boyiko chire chichi brand ao ejo chire chingi ya kirage chirangi chiga nigo chire chibirengo ao punabono mbabwata chirangi cyo wakwa imeye nyumba iziko ya nyumba chire chikomentera nibwa amavuta yani oil na bwigo chiriya chia mache inyuranga chirangi chiga nigo chire kurwase chire cheri guririke iriya gatigati gwikari guri iriya bantabati bwigo imeya Uhuru Superstores nero eduka yuka iyo bwate emixer iyo wochoganya chirangi wikabunuraganye wochoganire erangi yiga aseduke yiga ya Uhuru Superstores na bokwege namuna ekale aho watagete nigo kwayanyora bwikirano tutarire rero elibwe nyorere abamanyi naboigo enekenga enyumba yao use asomanyete use chire chibiasara nchibwa tokorelekana okuya na ayonsi nigo araikirane ekero utumikite chirangi cha Crown Paints eduke yiga ya Uhuru Superstores yego tokase enyumba ya Uhuru Complex imeyumucho yigo musongo eyuerange neduka ya Safaricom mwigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers eyuere angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simgwetera ase chinamba chabo 0111161500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Endelea kufurahia na Star Times. Discover your love language on our amazing channels all month long to enjoy intriguing telenovelas from all over the world daily. Renew your subscription today and endelea kufurahia na Star Times. Watch Filipino melodrama The Fake Life. We really need to focus on this mission. Get charmed with our Indian drama Soulmates and Turkish drama Lost in Love. You can also catch fresh episodes of Stepmom on Rainbow TV Plus every day at 8 p.m. Renew your subscription today and endelea kufurahia na Star Times. Buy the DTT decoder for only 1,199 shillings and top up 500 shillings to enjoy unlimited entertainment on the classic bouquet. You can also link your decoder to the Star Times on app to